Kahuiria, kunudani so si machuma. Ses no se channa, se sitachu, se snimezo ne kahuirianza. Ne se va o sieta zuria o shneni si machuma. Unoni nananya ne mera un katao se va rakotron rianzo, cheze yazunzo, raquizo ma ni si machanza. Ne daze siringo me un sane rakuya ahmaun nari undo shnanu chere kavena no undo cuento ganísima chuma neshka un cuenta se va rando oniso zayuma oze bayuwi tikavi ma tuvini sodo bando o chana kavini kado bando o shni kavi redo bando oniso ura chido bando oni sinura tuvi vare gantoa ba si yani mera tiayumani sodo ba si unra se va tayuve no shnanu do sane ve eva shnanu be eva ni cha ni si machuma be eva ni razum anani chana machuma be eva ra unha ni ara kochora ni si machuma gatvini so ra unha mera un kata muriani so se va neni yu ya anke achumi gashta ni azo maniso hamahado tanan endorazo ni azo ma oniso sima chuma ne merazo raquizo maniso ha o se bando oyuve no ni soria ya ne bando sima chahundo sima yo o makado ana enche eniso ne achini ani soria ya se va raquia maniso ha ne meraun Nayang taasen na Dios sea. De meze eushara Dios ni a Dios mani si Marian chuminiane da zeurun tani Dios saner que un Dios tani so yo kana tani so rian chuminiane kata Dios se va ni yubi kuchumarania ma tani so ro se kavini so dashami ma Tanaka neni soga Diose nunca vi nunca anajado. Oze neka ne Diose ta niso chere kuta ta niso kakun shani yuvi marian chumenya ma. Oze ka ne Diose ma ta niso rian chumenya chere tinani ta niso mani yuvi rian sayun hado. Ta no rian nana katro apostol kuna Juan capítulo 1, versículo shnuyanga shnubiha. Kunya oraun nanon do cuento ganiso ne da yunche naritvi ni naha